Egun on guztioi eta mila esker denoi gaur Usansolon hemen lagun izateagatik. Gaur Usansolora etorri gara osasungintza publikoak behar dituen inbertsio handiak, premiazkoak direnak zuekin partekatzeko eta Euskal Herria Bilduk dituen asmoak zuekin partekatzeko. Lehenik eta behin esan nahi dut, benetan oso arduratuta gaudela, COVID-19 agerraldi berriak direla eta ongi dakizuen bezala, Txagorritxun, Basurtun eta baita Gurutzetako ospitalean ere. Espero dugu azkar kontrolatua egotea eta gaitzaren trazabilitatea eta aislamentuak behar diren bezala egitea. Benetan oso arduratuta gaude gai honekin. Bide batez, aprobetxatu nahi nuke esateko, elkartasuna adierazten diegula berriz ere COVID-19 hil dituen pertsonen familia artekoei. Badakigulako heriotzarekin batera bakardade handia bizi izan dutela guztiek, eta bat egiten dugu beraiek jasandako min horrekin. Eta batez ere, azpimarratu nahi dugu eta eskerrak eman nahi dizkiegu profesional guztiei. Gaur hemen bildu dira hainbat profesional guztiak hasieratik bukaerara COVID-19 aurre egiteko lan egin duten guztiei, mediku, enfermera, zelari, administratari, garbitzaile eta organizazio batean lan egiten duten guztiak hartu nahi ditugu berriz ere kontuan. A las 8 de la tarde todos los días hemos salido a aplaudir el trabajo de estos profesionales que han mostrado profesionalidad, capacitación y además han mostrado humanidad para cuidarnos, para protegernos, para curarnos en muchas ocasiones. Pero ahora esos aplausos los tenemos que convertir en políticas públicas, en inversiones públicas, y es algo que tenemos que hacerlo de manera rápida y urgente. Txaloak garrantzitsuak dira, txaloak bihotzez egin ditugu, baina orain txalo horiek politika publiko indartsu bilakatu behar ditugu, eta orain da momentua. Lehendik ere Osakidetzak bazuen zer premia eta non inbertitzeko beharra. Azken urteetan ikusi dugu, hain zuzen ere murrizketak izan direla behin eta berriro. Eta herritar guztiek ere hori somatzen genuen, baina batez ere bertan lan egiten duten profesionalek somatu izan dute egunero beraien lana egiteko. Bataz beste 50 egun behar dira itxaronaldian egotea operazio bat egiteko. Azkeneko urteotan temporalidade Osakidetzan 40% igo da, OEak 10% murriztu dira. Eta, lehen aipatu dut adibidez ebakuntzak egiteko, baina espezialisten gana joan ahal izateko kasu batzutan hilabeteak ere behar izaten dira. Eta egoera honek errotik aldatu behar du. Errotik aldatu behar zuen COVID-19 baino lehenago, baina errotik aldatu behar du. Orain ere decía que hay hay que esperar unos 50 días para una operación en Osakidetza, que para que nos puedan ver algunos especialistas y algunas especialistas tenemos listas de esperas de muchos meses. La temporalidad es del 40%, se han reducido las camas en un 10% y esto tiene que cambiar de manera urgente. Tenía que haber cambiado de manera urgente antes del COVID, pero ahora es imprescindible que esto cambie, que lo hagamos de manera urgente. Yo también quisiera dar y apuntar unos datos sobre países que nos circundan. En Araba, Bizkaia y Guipúzcoa invertimos el 5% del Producto Interior Bruto en sanidad, alrededor del 5%, algo menos. Eso quiere decir que gastamos 1.700 euros por habitante y año. Si nos acercamos a Alemania o Francia, gastan muchísimo más que ese dinero y creemos que tenemos que acercarnos a esas ratios. Y así miramos a países que nos sirven en general de referencia, pues por ejemplo Dinamarca gasta 5.000 euros por habitante y por año. Y si miramos a la media de la Unión Europea, como decía, nosotros no llegamos al 5% del PIB, la Unión Europea, la media de los 28 de la Unión Europea gasta el 7% en salud. Creo que tenemos muchos pasos que dar, mucho que mejorar, teníamos que hacerlo ya.
Y desde luego, ahora que el COVID nos ha puesto a prueba y nos ha enseñado las costuras de nuestro sistema, tenemos que seguir trabajando en este sentido. No solo ha ocurrido esto para que Osakidetza haya estado más estresada y haya estado más debilitada. La gestión de los últimos años, más de 5 gestores han tenido que dimitir, entre ellos el propio consejero de Sanidad también ha tenido incidencia en la imagen de Osakidetza. Esaten nuen bezala, egoera ez da ona izan, murrizketak handiak izan dira, temporalidadea 40%koa da, oheak 10%ean murriztu dira. Horretaz aparte, gure datuak ikusten balin baditugu, Europako beste herrialdekiko, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan barne produktu gordinaren 5% inguru, 5 baino gutxiago inbertitzen dugu osasun publikoan. Horrek esan nahi du, pertsona eta urteko 1.700 euro inbertitzen ditugula. Alemania edo Frantziari begiratzen balin badiogu askoz ere gehiago inbertitzen dute, eta Dinamarkari begiratzen balin badiogu adibidez pertsona eta urteko 5.000 euro inbertitzen dituzte. Beraz badago non aurrera egin, eta honi guztiari batu zaio azkeneko urteetan gestio onaren aldarrikapena egin duenak gestio txarra egin duela. Gestio txarra egin du eta 5 pertsona, 5 gestorek besteak beste dimititu egin behar izan dute, besteak beste osasun sailburuak berak OPEen irregulartasunak direla eta horrek guztiak kaltetu egin du Osakidetzaren irudia. Profesional hauek guztiak aspaldi ari zaizkigu eskatzen inbertsioak behar direla, murrizketak alde batera utzi behar direla, COVID-a baino lehenago ere bai, eta orain errepikatzen ari zaizkigu. Horregatik gaur zenbait neurri zuen ganatu nahiko genituzke, egoera hau gainditu ahal izateko. Guk lehenik eta behin lehen arretari begiratu diogu. Lehen arreta dalako osasunaren atea nolabait esateko. Bai orain COVID-aren garaian, baina baita ere egoera normal batean. Hau da, lehen arreta da herritarren osasun aztura egokiak bideratzeko eta prebentzio lana egiteko atea handi hori ospitaleetara ahalik eta jende gutxien etorri dadin. Zentzu horretan guk lehen arretan uste dugu plantillak 10% hazi behar duela alde batetik. Beste alde batetik kodea jarri behar zaiela dagoeneko badauden hainbat lanposturi, 300 bat lanposturi edo ratioak berraztertu eta negoziatu eta ikusi egin behar direla. Eta bertako profesionalentzat gainera nolabaiteko karrera profesional pozgarri eta ilusionagarri bat egiteko bideak ere jarri behar direla. Esaten dudan bezala atea dira. Ospitalei dagokionez uste dugu medioak behar dituztela, tankera guzitako medioak behar dituztela. COVID garaian ikusi ditugu plastikozko boltsekin jantzita, medioak behar dituzte, baina COVID garaia aurretik ere baziren lehen aipatu dudan ildotik gabezia handiak eta inbertsio handiak behar dituzten atalak. Ezin da egon 8 hilabete urologian espezialistarekin egoteko. Eta ospitaletan behar dute edozein brote berriri aurre egiteko neurri zaila, beraiek eskatzen dutena. Beste alde batetik, iruditzen zaigu garrantzitsua dela brote berri baten aurrean testak egin ahal izatea, populazio guztiari, herritar guztiei eran masiboan egin ahal izatea, eta test horiek gainera bere inguruko guztietara barreiatu ahal izatea eta zabaldu ahal izatea, hori delako gaixotasuna eusteko biderik egokiena. Antes decía que estaba preocupada, que en Euskal Herria Bildu estamos muy preocupadas por la situación, por los nuevos brotes que se han dado en Txagorritxu, en Basurto o en el Hospital de Cruces. Esperemos que estos brotes se puedan contener y que se contengan de manera rápida y que se haga la trazabilidad de los contactos de esas personas con eficiencia. Pero a mí hay un dato que me llama la atención. El gobierno vasco dijo que iba a haber 34 personas específicas para este trabajo. Es posible que a lo mejor para controlar estos 3 brotes sean suficientes, pero si miramos, por ejemplo, el ejemplo de Alemania, en Alemania por cada 25.000 personas hay un equipo de 5 personas para poder hacer el seguimiento de la pandemia. Esto traído aquí a Álava, Vizcaya y Guipúzcoa supondría que en vez de 34 personas contratadas para hacer este trabajo necesitaríamos unas 500. Y bueno, tampoco quisiera tirar por lo muy alto, pero creo que entre 34 y 500 hay un camino muy largo que recorrer. No recortes, más inversiones en sanidad pública, más sanidad y mejor sanidad,
más profesionales preparados y mejor dotados en todos los momentos y para todos los trabajos que tienen que llevar a cabo. Menos recortes en todas las áreas y menos infraestructuras que no tienen rentabilidad social. Herria zaindu behar dugu, herritarrak zaindu behar ditugu, pertsonak jarri behar ditugu, gure lanaren, gure politiken erdigunean eta pertsonak zaintzeko eta erdigunean jartzeko osasun publikoan inbertsio publiko garrantzitsuak egitea, baino bide egokiagorik ez dago. Eskerrik asko guztioi gaur hemen izateagatik eta eskerrik asko zuei guztioi ere.